بله تماشا بانی جهال بطه فل بجاردن گرینگن جبر کو دوی هل بجارده دا روش گوهارتیه پیش هاته نوهنه تایبتیجی سبارت پرسا چاره سر کنا پرسا کردان یعنی میزه بکین پشتی دو روزندن و پشتی هل بجارتن بدایبن صندوق دنگدانی تنا وکرن هلبته لترکیه که بنا شپیه که بوی اوایه دما کو صندوق هل بجارتن تنا وکرن اوی کل دست به که لجساد ده یا زیاده تر آدمگان به تگوت ندیو سرکتیه گلو د چارچوبه وان هفرکن هل بجارتان د چارچوبه اوان خطابین سیاسی دا چا بحث پرسا کردان تکرین کیش لاین اراده که هی بو پرسا کردان چاره سر بکن میوانه که میجایه پروفیسور عبدالله کران شهرزای سیاسی و کسی که دیار نوا سیاست و اکادمیسیان کرد لباکوری کردستان بريس دکتورم بخوای بین اوا كنت مرق كرن جارة كدن بحثي بيواجا چاره سريتي كرن مجارة دركتنا على لازانا مجارة او كونفرانس اشتي كل ديار بكر هات بگريدان مينا كو بيوا اردوغان هبو بريا دروجان لديار بكر بو پروسه چاره سريه كاتا دوی چارچوبي دا گلو تو رافشي چاد شوبيني براسي دوی چارچوبي دا بيامن اگر يعني جبوي چاره سر كرنا مساله كردي وقت چاكو سال 2000 و ام بيجن 12 و 13 دا چاكو امزانه هنگا هابتون هاتون هابتن دوی چارچوبه دا يعني جبوي كو تدي روشك وسا ام بكاربن لتركيا روشك وسا بكاربن بيكورا بيامن نبشتي البجارتني دبيا بنجاها بيكي بريا البجارتني باعت عمدا كرن مقابل سياستها كرد لبر كاري خو ام بيجن باش نديست رولكي باش نديست و هروا بشتي البجارتني جي ترسا من اوكو اگر اق بارتي لباجارين مزن هندا بكي و سدمي في هندا كرني جي دم بارتي و كردان نشان بده هنگی و وقتی نه چاره سریع که آشتی ترسم نوکی که ترکیه چل باشور ام بیجن چل ام بیجن روجاوا دکاره دست به اپراسیون خوین لشکری جی بکه یعنی. بله که آتا چاره دویس پیوندیان دیگر پارچندن جهر بیوی هر بجارده و گیره داینه. نه دم پارتی نونالات که پرانیا دنگین کردان دکه یعنی وکی عادیه که سرکه یعنی ایرو توییت کاتا جهبو گلو کی دم پارتی پریوبه بو دم پارتی بی اوکوتود بیجی نکاره باید که پراکماتیست لگور برجوان دیان کردان تب بگیره. دم پارتیش سال 2000 جهری بجاتن سال 2015 ورواج 2016 وروا کفشه کو دیاره کو تدی تنی آرمانجا کوی سیاسی هیه او آرمانجا کوی سیاسی جی نچاره سرکی نچاره سریا مثلا کردیه آرمانجا ويا نها السركة حتى نها دستلاتيا يعني دستلاتيا أردوغان أجر دستلاتيا سروق أردوغان وأق بارتاجي كارفا بكذا يعني أوان ذي كيد دانينا بيشيا هرتشتي بيا من أف سياستك جلك شاشة جلك شوتة دوي شاشة بيدا جدا بارتي أمزان كيكو يعني جدا هزار وشاز دا باز نها وروا بشتغريا بأشكراي يعني هن جارا بأشكراي هن جارا بعواي كي نخامتي بشتغريا جهة بيدك ام باش تزانين كي كوب بشتريا جهبي جبوي چاره سر كرنا مثلا كردي شلون دائما بحث جهبي يجيب كين شواز اداره كنا دم بارتي تيغوت انها دم بارتي دو بشوي هنا دو بش اداره كين اك چپين تركي سزاي تملي ونمونه طلای هفسروقاوي دمان دم دا عاديه كردانجي صلاح الدين دميرتاش باندورياوي احمد تركي ليلى زانه هي يعني بودم بارتي دربازي بان هردو افردو عليه چت خازن گلو اف هردو علي كيف شكو امبيجن اف هردو علي جي دفكرين جهي تمثيل لكن يعني نونرتيا دفكرين درمان جهي لكن علي كو بين ليلى زانا احمد ترك وسلاطين دمرتاش يعني حتى نها دركتن بيش علي كردي بوندو خاصن كو باواي كي يعني حتى نها شاشي كرين جي شاشين قدام بارتي دما هالبجارتنا بيجن هالبجارتنا قشتي صارت اري سروقاتيه دا وي شاشي اوان هرسيها يعني هن اقطورين دناف دم بارتي دا بتايبتي كردين ناف دم بارتي خاصن كو باواي كي سياستك براغماتيست باواي كي بكن كو ريل بر چاره سريا مساله كردي و مساله كردي درخستن پیش لي ام زاني كي ايرو كي يعني اگر ام بيجن كي دم بارتي ريل كيف كي بريفد گلو چپن ترکن چپ گرین ترکا چپن ترکی چه بو کردان فيه تف فايدة كي وانج بوي كرداتنا برانيستي كماليستن يعني ام مثلا نها لتركيا دو جورا چپ يعني مر دكار باس بكل لسرانسر الدنيا دو جورا چپنه چپكيه خطك اشتي خوازه و كبي خوازه خطك گردونيه لتركيا خطك بويا و چپگريه كبويا و ينيه چپ تركيا كماليستن و مثلا كماليست جي يعني ده كماليست ايديولوژي كن ده مثلا كردا ده سدم المساله كردي سدم يورو مساله كردي 7 سال انا بفرق بحسب بكين بروفيسور كماليستن يعني بله كردان لتركيا دو زوان هي برسان يا نتوي هي يا ناسنامه هي يا جغرافي هي يا زماني هي
يعني قالوا ما نوا كردان دا او قاس عقل من تيجهشتي كسين بيرمن سياسي نينا او بناخبو جبين تركيا ببن جبين تركيا حتى انا چه دست كفته که وصابو يكو بكاربن پرسا كردان پیش ببن ev parti ve partiye dem parti kifşeko çavakum me gojisteri çend sala da destin Kemalistan de destin çepê Tirkada ye. Yani serweriye parti de destê wê da. O destê wan da ye. Rast e. Kurd em bêjin Bingavê partiyê pêktînin di hilbijartina de seda not û pênc hilbijêrin bi kêmanî seda not û bij. Belkî seda not û nehî wî jî. Yani Piranî Kurdin. Bêguman Piranî Kurdin lê gotina Kurda biryareke Kurda yani dem parti yen ku de biryarên li ser navê partiyê didin kevşe ku siyaseta wê ya navendî da giraniya Kurdan nîne. Nîne yani heft heşt salê dawiya nîne yani yên çepkir yên Kemalîst bi çawa dixwazin bu ya wayî biryar profesör tu li Türkiye'de jî tehdîtke careke hatta endameke şaredariyê jî şaredariyeke biçûk jî be Kurd be bi dengên Turkan bibe na tiştek wisa nîne yani bêjin tucah tiştekê wisa çêne biye ya çünkü em bêjin yani çep girendir çepên Tirk rojavek wana ciheye yên Kurda rojavek wana ciheye kewata hûna bêjin dem partiyê bû nimûne pêştir HDP bi ev çi Tirkên hîntinin demeke da du zamaya netewî heta ser esasê netewî û li ser esasê Kurdan teamîd gelwe jî tê tekirin yani eğer tijme bipirsî eğer em rastiyê bibêjin bi rastî na îro mesela dirov şu dawê Tirkiye biçe hilbijartinên em bêjin mahallî taxî di hilbijartinên taxî da yani biya min Kurd dikarvûn rolekî müftehî bileyzin. Çawa dikarvûn rolekî müftehî bileyzin. Eger tenê li İstanbulê hûn ji me bipirsin bi taybetî li İstanbulê li gelek bajarên mezin hewcedariya pêwîstiya AK Partiyê bi dengên em bêjin ku kesên ku rayên ku didin dem partiyê nîne. Rast e bi dengê Kurda heye çünkü Kurd nüfuseke gelek mezinin. Lê eger mesela di van hilbijartinê hada dem partiyê hilbijêrên de partiyê rabûna rayên xwe bidane dem partiyê eger mesela namzetek xurt yani weka Başak Demirtaş derkete hûn bipirsin li İstanbulê wê dora pazda bîstî de bikarva deng başa bêjê serinceye Başak Demirtaş bûne hêla bite namzet û Başak Demirtaş hevjîna Salahaddin Demirtaş di propagandayên hilbijartina ji bejdar nake baw kansel kir çünkü dem partî ev jî nîşan dide ev jî yani bi aşkerayê nîşan dide ki ku dem partî ne destê Kurda de ye di destê çepgir û Kemalîstan de ye loma em bêjin gotina Başak Demirtaş kesên wek Leyla Zana Ahmet Tirk li vir pir zêpere nake yani di biryarên partiyê da di biryarên sereke de biryarên ku bi awayekên navendî tên girtin û stendin da û çawa ku me got giraniyeke Kurda tune yani kes goyê xwe nade Kurda ew kes Kurda li vir tune Birez profesör dikarê rojnamevenî de petir 20 sala rewşa Tirkiye Bakurê Kurdistanê dişopînin di gelek qonaxan de me baş hayderî vê rewşîne yani ewa ku cihê serincê wekete jî gotî Kurd dikarin parsengê hêzê biguherin yani di çarçovê kampeyna hilbijartinan da bez du hendesetranên Kurdî CHP lê dabûn İmamoğlu peyveke Kurdî ez bêjin pêşkeş kir ba zanim çi bû heyecan bû amadeban çê bû aya CHP heta niha di bernameyê da be li ser zarê berpirsênê be carekê jî behsa çareseriya pirsa Kurdan kiriye na tu ben ez bi gelek em bêjin rêvebir û serokê CHP bixwe bi gelek hajin wera parlamenterên wera nebûsên wera bi dihan cara ez rûniştime SPî vîne di rojava CHP de ji bo çareserkirina mesele Kurdî mîne yani em bêjin CHP bi awayê hêşmendiya îtihat Terakî temsîl dike nûnertiya îtihat Terakî dike ya Kemalîzmê dike di deftera wan da di kitêba wan da ev yek nîne yani mesela ez bi mebûsê wan re peyvîm bi rêveberên partiyê re peyvîm me got ya bernameyek we ji bo mesele Kurdî ya ku ji bo me mesela ji bo zimanê Kurdî hûn çi difikirin ew wiha dibêjin dibên zimanê Kurdî Kurd dikarin em bên li mala xwe bi Kurdî peyvin bes tevî li mala xwe dikarin peyvin yani em qariş vê yekê nabin em têkilî vê yekê nabin zimanê Kurdî nikare bi zimanek em bêjin Tu nabînî eger CHP careke din li Tirkiye bala dest be mîna salên sîhan çilan şêstan yên se sala derbas bî êdî şûfîniyet netewa parastî bala dest be êdî Kurd heta nikarin cilkê xwe jî bikene ber xwe an dib awekê din be yani CHP bi vê hêşmendiyê nikare em bêjin desthilatiya Tirkiye di hilbijartinên giştî da bi alîkariya dem partiyê wê bikar be Stenbolê û cîmiyê din bistîne çünkü dem partî û hilbijêrên wê dem partî û serokên wê heta niha ji bo ku xebatekê li vir nekirin yani eger dem partiyê xebatekê bikire heta niha bi awayekê nexantî bi awayekê veşartî kifşe ku dem partiyê bi CHP re hev kiriye ev kifşe ev aşkera ye lê em bêjin ji vê li hevkirinê
چینا بتنی وی چه اگر عقله کی کردای سیاسی اگر عقله دم پارتی سیاسی برزانی وی چه بکره یعنی جبوی کو تدی ام بیژن استانبول آن انقره بازار دم بجه پی بده کار کردن او دفج بلدین خو جشاره دارین ام بیژن ولات برنده ایرو ام زانین کی کو اگر اق پارتی لاستانبول هندا بکه وندا بکه او حیفا وی دیسا او حمو ام بیژن شاره دارین کو او دم پارتی ولات بستینه و قیومت های بکه اگر دم پارتی سیاست که وصل لیور چنکی هم مثلا زنی چیه ام زانین کی کو و روزی من دریویس خدا جیگوله مثلا بیشین اوکی یعنی هل بجیرین اق پارتی لاستانبول خورتن اگر هفسنگیانا برا جهپی و اق پارتی دم پارتی خرانه که او دم او اق پارتی بسر بکده بله بروفيسور طبعا بو حتى نها صلاح الدين دميرتاش بدنجه وبديت ناتات ما بين هم اريانا تدي بروسا شارع سريها بوكو اكبي كم جال تاريخ تركيا نو دال هم برسا كردان دس فكر بول 2013 يعني قال قناغين جديات بنا درباسكن شو نشار شارع خندقه برسا كدنا يعني دنا هم اريانا بيستا كرد بيتر فوكسان سرجبه ايا ابيجك برسا جديه يعني سياسه عناد بيتا كرنجرو يعني سياسه عقلاني وبراغماتيز بيتا كرن لغور برجون دي سياسه هنري انجام بدست خستنيه ام لو دبستاني ام لو يونيفرسيتي ام بيجن جو خورتان دا جو خندا كار بفيواي صارخت سياسه دي السياسه دا براغماتيزم لازمه والهف جرين لازمه نه دم بارتي نه براغماتيست نجي غوزال هف بك يعني الهف جرين جنينه يعني تدي ام بيجن او كويا الهف جرين جنينه جبر ويا كي اگر براغماتيست با او چه بکره ای بوت نه انا اگر عقلکی براستیش من دیگه براستیجی اگر براغماتیست با تاني نه بيجن بازار ديار بكرو سي بازار مزنو بلكي دمكيش سدي زيتر شارداري بتسخن بنافچه بچوكرا و تبي بازار بچوكو بازار مزن اگر عقلکی با عقلکی سیاسی تبگرنه بیا من او تاني با يعني دستلاتيه لبازاركي يعني سركرتنا خويا بازاركي بلديه كي ام بيجن ولا شرناخي او باسطنبول ندانا لكن وسنا فكرن براغماتيست نا فكرن ها يعني تشيه نا اود فكرن اود بيجن كي اگر كو اق بارتي ليفر قص بها ام بشكليه جاب يمكن اق بارتي قص بها وجبي ديمقراطيه تركي جبوي بيشفبرنا ديمقراطيه جبوي مافين مروي جبوي چاره سركنا مثلا كردي فرسندك هي باش ورا بيش بريمه لي اف سدي سد ام نفكرك راست فكرك شاشه چونكي سيستما كو ايرو تركيا سيستما سروقاتيه لغور في سيستما سروقاتيه سروق اردوغان حتى سال 2028 تشوا جبكي اگر او بخو نخوازه دفجي برنده نكاري بكوري زور كرتي بروفيسور او قلت دم بارتي بربس اگر كو دنگي خود اكرم امام اغلو دربچا و اك بارتي دبل هم بر روش اوا و باشوري كردستان جيتون با اوبراسيون اتفك يا دم بارتي بربس اگر لو سياست اگر اگر دم پارتی ده هفسنگی نابرا جهپ و اق پارتی دا آلی کاری جهپ نکرا لور سربخواه هلوستک سربخواه ام بیجن ریاک سربخواه ریا سیمین کو ام بیجن 7-8 ساله ام دنویسی خدا تین زمان بدا برخو از باورم سروق اردوغان و اق پارتی و تشتک و هنکرا لی جبر کو دم پارتی يعني مخابن اگر رابا بکبه بین چنگین جهپ او اردوغان سروق اردوغان و اق پارتی امزان کی کو ویه کی او لگل وا چاواکو دهل بجارتنین بره دا قايم تاين كنا ويرا بنديسا قايم تاين قبلكو قايم تاين بكجي او دنجي جاي بي در نكبه قبلكو اوبراسيونك جي ام بيجن لامبر باشو بكرن ديسا او جاي بي بيك دنجي بيشتريا بارتي وسرو بروفيسور عبد الله كران شهر زي سياسات قالك سباس سباس